Leshwani Vibro Sachin Pan, Kajim Tip Namta Result, Jong Kikam Post Office, Jonganeka GDS, Gramin Dak Sivak, Online Engagement Schedule 1, January 2025, North East Circle, List 2. Nanta kalami ka list 2, te beladap ka list 1, te menta kimi sa list 2, te menta kila bun maha kimat ke bajon, te gidon stang kumba jongka Meghalaya Meghalayas kumba new pusau, ngud e bami list, bat garu, bat khasima, bat kishnong garu, bat kishnong khasi. Te ki percentage ki badai hapo shnong khasi ka last percentage hangne kande around 85% ha ka second list te jong ki shnong garu ha ki nyop khandai percentage mo kanda de ha ka second list te shwaban poi te ki shnong bar percentage ngen pet shwang ne ya ka kane ka notice ne this shortlisted candidate should get the document verified through additional head mention against their name on or before 6 Mei 2025 hadu ndru tarik Mei arjar opsan kaneka reka kan code kaneka second list kini ki habla jon verify hadu ndru tarik tel ada mungtu sitio sitio tam kan sami esaka third list ladang don yang ketang ki bom le join ma the short list should report to the verification along with original and two set of self attested photocopies and all the relevant documents ta te gini candidate ki bala mi kerteng kumbang ada batai man kapor ba kila ada bio message baik yang ba email nang ba mobile number jangki kila ada bio baik message ba kila sya select te gitu ki bompat yo te kin hab up saha ka third list tementang en page ki shnong mo mla araban yo re kerteng ki ai bide ki shnong ki ba mi bar ka percentage kinom ai kerteng shu menta te ki we ki habe up mar ka high bha ka percentage menta te next year le la kham high shu mar ba kila join lang sagine ki batch ki mamenta kini kasten batch te kham he shu ka percentage tengis dang na rus ma khnai khnai kini shnong garo pai ban kong prapsan point lai percentage na po asli mandil bamon prapuwei barlaban prapuwei bhajbari prapsan bol chugre san phunru kana di pwd bol moram prapho bol song khnai puwei kini shnong garo bor jhora prap khandai chisim apal sopsau ne pwd keturo chot cholja khnai puwei Chramgre, Prapo, Chutmang, Prapo, Shnongaro gitu. Danal SC te iduna kadau. Drupo, Darit Azim ST Prapo, Ding Paso ne Shnong Khasi la yo Shnong Khasi. Ding Paso hadu khandai po point lai percentage. Dobu Rongmu, Prapo Ar, Gora, Garo, Badha, Prapsan, Jeru apal nyup khandai grenganti prapuwe yong ulang kanera shnong khasa jinja prapunyo 0.1% dan kalwa kanmawa gini shnong goro kide lakajong pemla ara banyo ikhasi kagwa duragre prapau kalai para prapulai karukol nyup khandai kasigiri saupulai nepidibudi khanduli prapandrew nero shnong khasi jinja khanduli gitu prapan point san kan mau coba apply sampai bah ayu koksi karo nyop khandai laj plang pwd nyop lai nei pwd laga jong ma mla re ban yo lang waro pwd candidate lowar nekora pra kane manan pokse prau percentage mai sekolah nyop pra dan marak dilwangre prapuei matma jitak prau nyop pra maulang ini rosnong kasi Maulang prapunyo point lai mau pat prapupra mau siongba prapupra mau smai prapunyo mau thapdo prapusan te last te prapusan ni jong khase jintia mendal prapunyo shagaro ganero mong mabel punyo pupra garo mensang prapunyo bachnong khasi prapunyo meriau khandai phuwei percentage khandai phuwei point something he percentage ba chnong khasi na changsol kanero ka haba khasi jindia prapsan nengkra bol salgre prapo punsan nolbari drupo nonglang prapopra 85 plus jrong bet chnong khasi nonglang prapopra nongrim hill SC numarduna te ne sanphuei nongrim hill UR prap khandai nongrim hill prap khandai nongsning prapsan point pra panda shnongaro panda nyop khandai point pra lai laduna bagsnong pongtung prapunyo pormadar prapsan
Praksamgiri, Prapulai, Rangga, Prapulai, Resibelpara, Prapsan, Riviang, Prapupra, lahir percentage pa. Ronga Sogora, Prapsan, Rongribo, Nyopupra, Sabri Bari, Prapo, Nationangaro, Sait Sama, Shnongasi, Prapendru Punsan, Salan Shnong Kasi, Prapusan, Point Lai, last di Prapsan, no, ladap ong panat pusang, Sanjang Prapuai, Sela Prapuar, Sok Kerbam, Prapunyo, Sokdam, Nyup Khnai Punsan, Sonatola, Prapsan, Songsak, Prapuar, Songsak, Prapuai, Kinishnongaro, Kameduna, Shnongaro, Tumagila Kamhep percentage mentai Garoro, Sendai, Prapendreu, Senteng, Prapendreu, Tateja, Prapunyau, Tipkse, Prapendreu, Umden, Prapupra, Waikut, Prapendreu, Sekabari, Prapuar, Kanere Shnongaro. The Chnongkasi, last percentage, uday Prapusan 0.133. Kanega second list mo, new last percentage bayo second list. The maybe lada kami biang sah third list, maybe kan poisi ki Prapulai lene Prapusau. Then marunta kala competition kala high bha, umday ko menshua Prapuai, Prapuar nang yoi. Temta kala high competition. The maybe next year lene hakane ka batch ko mentai, kena mi biang sekawai cycle, kena mi biang tausnem, kan mi ar. Kan biang sementara ngot ba la jenjari waru Prapsan ro sa jenjari nomor ba kini ki kelas 10 batch ba benta la khamya he bha percentage te la da gila biang gasnem ga joki don bon ki badap ka prasnem dong la jenjar the next year laida na jenjar isu ba kinyo ki ba Prapero mar bla ka sok plat ka kum skur mag te tangi nehi kenmau kini candidate ki bala mi ka percentage yang tu mot ba ki badon ka percentage ki ba biang kila ada bio lupa ya ka message ke email ka jongki kumno ban ra dokumen kuno be kila ada bio lupa te kisa let ban verify te la da don nap nang jongpi ki bampat yo message la ka percentage jongpi ka kham hai bani kini te phila ban let me shop office te kila ban verify ya kita jing bakala baro la da phim yo message la ne phim yo jtbe te takane hi nyo pho south li ki shnong ha kane ka second list ma tela da dang don nang ne sa ka third list ru kan sami biang la da chang don ki ba pep ki ba kram let ban verify ma te tang kan ne hi khule shibun